วันนี้Februari ni samni le pakwa ni ngani ania Februari tha ni nung ber kan lo thleng le ta nak tu ka chuan March kan lo ka yanga tin nak tu khi Mizoram district sang chap char kut mang turin in buat sai na kalpui mek ania ti chuan tun chunga hian nimin lama chim tui pui wildlife division 10 ni kum le kumin January le February tha an man sawa ti lum na silai te le thang chi sang le dan lova thing ki na man ruwa te an ti ral chung chang kron da chok do na nimin lama khan ron ti katuma maro chu thil dang ron da chua tur kha kalau in buat sai to wangin tun tunga hian karon da mai do na lat lai chelu tuk lo tur ka nga ni nimina chim tu wildlife division 10 an huam chung ngeng pui wildlife sanctuary ram chunga sawa ve thin tele thangkam thin ten an man ergan chi sang le thing jai khol chainsaw dan phalawa ramngo anti chereu na man ruwa pho chua ti riral ania he anthil ti hi siat pui turin mi an ron sil angin amuna hian kakala heng an ti riral tur zinga thang chi sang wa hui len le len khang te thang chep le sa thang ba ka thang khem engam zat po atela sero khar te po aumbok ani heng te hi Dr. R. Lalwat Fela Deputy Conservator of Forest Chimtui Pui Wildlife Division chuan a hal rala thing zai khol ero hi chu vuak chiat vek nuwa mun hima pai turin antia savakana ergan chi sang ero hi chu case kalpui me kan wangin office lama la kol that turati ani bokani ti chuan nimina anti ral le an man anda an pho chua zinga hian thing zai khol an man som te hi kumkalta sang ni sum ni le pathuma an man pasari le kumin February tha tira an man pathum te ania wa hui le len khang za som panga te hi kumin January le February tha an man te ani poka thang chep le sawa thang kheng le thang dang chu sang bi ai ti te heng te hi kumkalta sang ni le som ni pathuma an man khom te ani poka chuan sai ro khar hi pasari ania heng te hi kumin January le February tha an man ani tin heng ba ka hian savakana an man chi air rifle som panga aum poka heng som panga zinga som te hi kumin January le February tha an man ania adang panga chu kumkalta sang ni som ni le pathuma an man te ani pokani ngang pui wildlife sanctuary huam chung ko sanga tele sanctuary chunga te sawa vele sapel thin te baka sawa le sathang kam thin te endik tur hian ngang pui khuwa ro thut chilin forester engam satan oma heng na thok tu te hian dan phallo sawa le ramsa ti chereu na man ruwa le aruka thing zai thin te man ruwa hi an lo man saknual to sanctuary ramsa le sawa te an him theina tur hian thei top an chuarang thina ni hemi chungchang a hian an soibel lok kan tu chu tlem lai tu khan lungvel rama sawatam tak kap thatu te man an ni thu he chanila hian karon da chuak to tun chuma hian khatiang anga sawa te le ramsa te an ti chereu na man ruwa man ani chungchanga ngang pui wildlife sanctuary thok te hi an thok rim em maya kum thum kum li kalta khan ngang pui sanctuary hi Longkai district MJA tenen min fan pui to chunga chuan
ru thì nó đậu mấy tắm tặc mù tù rõ mà mình hưng thể hiệnกันหุ่มหัลตัวรับประเทศนี่น้ำมันแปลกนี่เรื่องสีมาเราจูกันสกินะอาจากลัดไม่อวางอ่ะแห่งรำซาเตะนุ่งซาเตะตีลุ่มน้ำมันรัวอันมันเตะเรากำแมกตะปะมูตัวเรามาapa maya Mizoram ahian sanctuary kan nga lova ramsa te andu dua zalen taka an che tlat na tur mun ngang pui wildlife sanctuary ahian tuna hian ramsa engam masat an la oma chung tu chu forest department lam hian thei to pa ven him an tum renga chuti rualin a che vel mi pui tele korang sanga tangin ati lum dan tur ngai to in pathing an lo boi boka hi a district mi pui te mai baka heti lai muna savave thin tele thangkam thin te ramsa pel thin te na he channel kan lo enani chuan khongai takin ti to lo turin kan in ngen mol ani hetianga pathiani na min pek sava moi tak tele ramsa le nung cha te kan che vela an lo tlamai mei te hi an tan chuan athamuan ema tin he ko vela an dam hun chung reilo te thamuang taka an lo man theina tura sanctuary huam chunga te hi lo man emo lo tha emo kan ti tur ani lo ani ti hi tun tuma hian he channel kal tang hian kan tarang non le du ani piang thar pui le ko sana in mang tak te kan ni lem lo poin nong cha te thing le mau lui lam khangin veng hin thei tu kan ni ti ro chu kan sa va kan tho thei ani pian thar kher po ngai lo chu wang chuan tun tuma he chim tui pi wildlife division tena an na tho an thil ti kal tlang hian Longkai district mi pui te bai baka ramwak thin te savave thin te ra tlan chang thin te poin kan thil ti kan sim a hun to e ko vel chang kang to taka hian ram chang kang a season ramsa ti lumna hun bik te siamin chu tiang chuan an local pui ke ni Mizoram ai ro chuan chu tiang chu om lo chu wang chuan heng nung cha te ti lumna hun bik season nei lo kan ne wang hian ti lum lo tur ti na ni kan che vela lo tlamai mei sela lim takin an siam tu fakin zinga khovar wala an fram te ram taka sakhi huk te hi sia tur awang ta a heng te hi amoi em tu nai ro chuan aveng him tu tura ada pathian in ada mi hring te awangin mu tur anamu mal talo te hi apoi tak zet ani kan ram ngote alo moya thing le mau lui thangin ti chereo ommek hi alo parvul le theina turin kan sawa ya tan kan lak apoi ma em ani ti kha kan sei bel deuh du ani chu